अहानबदा हौजु फाउगी मरोइबा पाउ पिजरी एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली मंगसी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी दा ओजा अमदी माइरोइ सिंगना सरुक यादुना पांगथोखरे खुरुमजरी मेरेंग ताबिरिबा पुनमकपु तराम नोकचरी हौजु फाउगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी एंटी ड्रग्स हॉस्टल कमिटी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी न सिंधुना एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली धनमंजुरी यूनिवर्सिटी सिगी कैंपस मनुंग अमसुंग मपांदा अवेयरनेस रैली चतुना पांगथोखरे एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली अदुदा ओजा सिंह हॉस्टल वार्डन सिंह अमसुंग मसिंग यामलबा महिरोइ कयाना सरुक याकी योर लाइफ मैटर्स टू हेल्थ नॉट एडिक्शन हाइबा वखललोंदा पांगथोखिबा एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली अदुदा सरुक याकीबा महिरोइ सिंगना से नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ हाइना थाबा प्लेकार्ड कया पाइखिबा लोइनना एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली अदुगा मरी लेनबा स्लोगन कया लाउकी एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली अदुगा मरी लेनना सरुक याकीबा एंटी ड्रग हॉस्टल कमिटी DMU की नोडल ऑफिसर ना तुंगदा महिरोइ सिंगना अफबा मी अमा ओइननबा होनबदा अफबा वाखलौसिंग ताकपी तंबिबगा लोइनना मयाई काबा चिंजाकतगी लाफना लैबा तिंजंग काइजंगदबा महिरोइ ओइबा मथौ ताई DMU ना हानदगी हौना ड्रग्स फ्री ओइबा एजुकेशन कैंपस अमा ओइदुना लाकपा अदु मखाताना अदुमा कोइननबा पांदमदा एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली असि पांगथोकपनी फोंगदोखी Polis que government is high on ba. Polis que government is high on ba. Polis que government is assassin ba. Polis que government is assassin. Polis que government is high on ba. Vai que lá já foi que franca. सिगिसे इट्स कनोगे अखोगी डायरेक्शन में हमसु लाखरे अदुगे अखोगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दगिसु लाखरे अदुगा UGC दगिसु सिगी कनो डायरेक्टिव में हम लाखरे अदु मतोंगिना एजुकेशन फ्री जोन ओहनबा अदु अकोना पामगी असिगी थौरम जे कोना पांगथोक चाबनी मतोंग ताबगिसु अकोना खरासु पांगथोकनी एक्टिविटीज में हमसु पांगथोक ngasiगी उनदे अखोगी हॉस्टल वी हैव 8 हॉस्टल इन DMU दा कोई 8 हॉस्टल लेजै अदुगा ngasiगी उनदे कोई हॉस्टल ngakta कैंपेन तौर लाई मथंग दगी कोई कॉलेज लेवल दसु यूनिवर्सिटी लेवल दसु अकोना पांगथोक चागनी हैना असिमदि थामनिंगे Tobacco Free Youth Campaign 3.0 की सरुगमोइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मेरेंग मखादा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP सेल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग न सिंजुना NTCP सेल स्टाफ फूड सेफ्टी स्टाफ अमदी कक्सिंग पुलिस की अपुनबा ड्राइव अमा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ता पांगथोखरे कक्सिंग असि टोबैको फ्री जोन ओइननबगी कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल कक्सिंग अमदी मार्टिन ग्रामर स्कूल कक्सिंग दा सठखिबा ड्राइव अदु डॉक्टर थाउदेम राजेन सिंह चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO कक्सिंग न लुचिंगदुना ड्राइव अदु कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान स्कूल कॉलेज सिंग दसु सठखिगनी हाइकी 158 Battalion Central Reserve Police Force CRPF na sinduna civication program ama kadangban part 1 Lamsang Police Station da Manipur Nagaland sector gi sponsor makhada ngarang pangthokre thoramaduda Sanjay Negi commandant 158 Battalion CRPF officer commanding 158 Battalion Village Secretary Village Chief Amadi Khunja Singna Sarugya ki thoromgi manung channa solar lamp water syntax dustbin amadi sports items sing cushion naki thorongamari lainana Sanjay Negina commandant aduna CRP na lamdam amabu ingna chikna tangdu laitana lainana ba khonabada achouba thodang lawbakhak natana local community singi yaifenna na bakyasu honari haiki tharamadu pangthokpagi dama khunja singna thagatpa phongdokhi Hauzik Pawgimrak thana temdu rek amtang lawjari Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matungda mehamba mukahanna taram nokchari loina makhataba pau
Pijari. Dhanamajuri University Department of Philosophy Sinduna World Philosophy Day Symposium 2025 DM College of Arts के Principals Office Building Conference Hall dangarang pangthokre Importance of Philosophy in Life haiba theme makhada pangthokiba thoromaduda Mahiroi faculty member amasung invited dignitaries singa philosophical reflection ki matangda khananainaki thoromaduda Principal of DM College of Arts amasung Dean of School of Humanities DMU Professor S Lanchen Bamaitei former Principal of DM College of Arts Dr. A. Dorendra Singh, former Head of Department of Philosophy DMU Dr. K.S. Gokul Chandra Singh Maruiba Musing Oina Sarugyaki, Pangthokiba Mahiroi Singh Symposium Aduda Tongan Bahiram Singda undergraduate amasung postgraduate students Singna Tamliba Mahiroi Singhna Khudol Pot Piki. United Proto-Indigenous People of Manipur gi Special General Body Meeting Pangthoktuna Nauna Thau Nabasing Khankre Khalabasing Adudi Board of Trustee Executive Committee da Khangembam Suresh President Ngairangbam Breton General Secretary T.S. Gokul Chandra Treasurer Yauna Miyoi Taret Khale Loinana Advisory Board Committee da N Mangi Allies Liningba Chairperson T.S. Govardhan Vice Chairperson Irengbam Jatra Member Yauna Miyonipan Khale S.Ibo.V. Internal Auditor Amadi Dr. Thaunauzam Nandakeshorna Observer Oina Khankre. Loislapda Housing Forward Maroiba Pau Amuka Hanna Pizari. Anti-drugs awareness rally among Asi Dhanamajuri University da Oja Amadi Mahiroi Singhna Saruk Yaduna Pangthokre. Housing Forward Manipuri Pau Matang Stella Jere Mireng Tabiri Vapuna Mako Mukahana Khurunjari.